Mwanchi omurigereria ogetembe television network ni gongo kwarigania asumurubirio oisiko ya bisi asiritkoria rero natarira omwishimiwa Joyce Ombasa oyore omonominated MCA we county ya Kisii asiritkoria rero togochikunyara kobato komanya ninkia gokora nainde ningia gochoba kagokora ekero atari obisi kaba monanche goika omwerio eretariane ven Moriango. Mwanchi omurigereria bono nigo mwishimiwa Joyce Ombasa gochikunyara kobaga gototebia ekiratari obisi ngikeri kendo nande agochiokora. Mwishimiwa bona kirotari obisi gali ninkyo gocha gwakora isikogai. Okay, thank you. Ekiratari obisi nokonya ninja tobulemi korukare na kalimire bona buna mwana siko gitini gosimeka njina na mugari ko nyantu mugosimeka nje gosimeka matunda nali karogo cha karo karanste ekero nta iyo naboko na koligo gokona kunganyirani so ngokora ndo bulemi bwa matunda na koro bulemi bwe bituma kenga bulemi no ngokora generally bulemi ni mkwanje ngokora naende ese binde byo konyango simeka ekaro naho niri bike to muntu agora ranjara na singo na una bendagira nero akina una motine tikamone lindagira ne monoti dikoni igo bono bono bune bitume bina lemetela season abantu bali njara nabo muntu gocha na para na kanuswa kabuni na ko metodire bere kulingana una loje njara ya ubunengani at least yo nyolere mambia. So kengani nyanji tobulemi that's my passion. Ona mbone nka una bone se homestead yana sinyaga jite nimbwate chingo kororo. Nimbwate akambuli kali kama mabere kera mabere ali embuli ali very nutritious. Ona yako nyawo obulemi nabo konyanye tokora. Ona gagusiona una ntabwa mugondo mwana nabukulema. Okonyango china kombo emigondo na chinalima. Nimbwate chimelon mugondo. Echimelo ne chinga yotisimegete antisimegete transmara nimbwate ne bituma ni chingende ni miongo nero nere etapaka etegabu so eso kwacha kuri bolemi miongo yana na rusti Uganda chintetere chirie kero kugunta getegento so nabongo kana jinali kwende embegu pakese ngo yonyora so bona gani mbate ndagerere mugondo bono inki ngaki waka togacha ne birengere nga bono tini gusumika mesi tindi gusumika gento kingao bono tigambera se chimelon injin ekana meta centro ke non kinerete na nyorete nga umuiko yago tali kona ko gende bintu bya long term kere mesi ko gende 18 months 18 months nangona gesire in 4 months mbwate ebeso mubuko so jengo takanja besiri ya bwangu ile besengo na kuganya paka nabuli na bono gaki ikyo nongo chanakora jo nongo takanja besiri ngo gano nyina bikire gendo mugondo emelon yana yagenda 3 months na rusiri mugondo na abe na ile chiro na nyoli na koje genteke ngao bune koruga ngoto kana ni mate gento kende nkobeka mugondo kya 3 months umutinyo kana ngo gesande igo mangana watane mesi ndingo chanagesa pengine nimbwate project yana ya story wana 18 months gakini nyara ko kanya tingo nyara and so I was taught on short term farming ibintu biyenga kiensi nini wana nanje na mate baka kusibine mbura rororo akonyare yari ko kana ba excited kera gali na wangu menya ngisi kubika na nkindi yonsi within this duration na wangu tukana agasire wana kaiga kwanza nyigotende kana ni wana bunandega wana imeri ebya wocha wasimeka ngocho okocha kwakora research gosenga kyogo ogocha wate bona ki bona ogosoko bokali mo wate abona tigambe ke bituma tigambe ke chinyende
No, ekero karanste. Unaona kero na chako bika melon. Lazima manye ali sende na kin nyara koba. Nangu siga melon ngo bachire tiga transmara. Ayore ni ga melon ngo bachire. Oko nyango karanste ne simiane na cha okora research. So bintu ne biko nyara ko kora research ekero ndi nyumba. Wana kero tari ko genda siko. Tiza chiro ko nyamba jugo kora research bintu bya ne byoka. Na ne chi hubs nangu manya ki chi hubs ichi. ngise ko chibeka na mugondo umuntu akera gwato bakonguna bukuri na chinyeni and then maybe bia boost na immunity bia koreka wana matunda na nyango simeka wana se compound yani oko nyango simeka nda matunda aliara ora nyaro utumia bune ryogo neli tunda kine ryogo. So sometimes kiaro na ko ganya kitari kwa genda kwa nyana kwa chire mwana mari kwa nyire paka yani umubere bono bunana robwangire. So we have to learn ebintu byo gusimeka ta gusimeka bintasa nyabantu gusimeka bari simeka into kira nyara ko nyi ben health wise na ende kara kwa simekire ta kuira the best to the market eat the best biri bigoti ana bingo hirechi iyo turikora aenda ngatigana arao ni kwanza biga bya manu matengo tabona ki umuhungu uyo noro monene gose uyo noro kongire bya tigana aranyo ire chiro ebibiko na gotikara go chansa na binkori ningira kiriwa tara na kikiye chiro lazima toka nje na lile kiriye kija tigo nyata nangu mukio mungu ulio monene kabisa ulio komeka meka kwanza na ile chiro na because nanta getogo rubwangu no nanye timba tinguru tinyara kokore gasi yonje ngolera agiri kwanza ndara igota manya kuira biribindi byatigaire onye kwarale tenjara nayo ranyora kiriye gotigara kyo mwali na kongana na ya ibona na ya beire vinge onye bire extra lingo ile chiro but onye pengine ne bayane igere njara tingumuke bitumanta nango ile chiro ne bayane ga kere njara tingo tana ngo ile chiro muna ninda gitaba sawa kora kintu giteke onye muntu kabato bakomwase tigandara kuro bakomubolia ebigo tigara nya bya tigara meta nabono umugoli narando uracho ile bintebe but I put the interest of my people first. So farming iringo kora mono ne yo koligeria the vulnerable people in the community alekini anako nyanko bayini kale jonye kobwata ase nabanko kwa jinta tarucho simeke kiara timbo atiba sanko kwa njege ndo nanyara kwa pengine jinta tara chichane to go share naye. So I share what I have. I don't share what I don't have. So tina go promise na utina go promise heaven lita hiyo. So ne ngoli ukuma ne chinyi na nju tunaturi ukuma ne chinyi tino tena ngo kwande nyama ndabuga tino inje so yango tevinga kyo kwando orosi nyame talinga ngakingoko na kyo ko gando nyara ko nyere beso gole nyama yawe ta uteguri nyama mwana kyara teyo chinyi ni chirinkolia pekina chingi mukingire chiro na nje nyara ko gole nyama wana ndi gole kina ko nyara chinyi chiria oira na chiro chyo gole nyama na ko ruoro so tozo banya ne birangere bigo aki will go far omoiko yo for one abuta ko ni pengine getungu kiana na to chagete ko usimeka chi kwende chigali kike na merte nyeri ekana ndali chigali kichiri ngacha kwa gachi foundation nyumba yana so egali kinera nyaga chirite nyumba kitungu saumu ba ebona enye ngacha gusimeka tunasimara gekanga but umuntu ze kumanye seula nyana ko nyala lilo wala nyako ganene saumu it's 3 months the 4th month kwa gasire yande getungu ekene nyanto ndo gusika ngo bakere kulingana soil pH iseko pimo na bogo simeke bitungu ebyo na mugo simeka no ichipopo na mugo simeka maembe ali grafted ali kwa mabwango. There are a lot of things turanyala gukora short term iwana kana jitu lazimara no mugondo murete gusi ngeze ko nyalo mugondo gusi ondale memukumi. So me I love farming naturally nisakana na kinirite town but my passion is farming. Wana sobole myoboiga kwa bochagite mpaka bonega mbuye kiboli ora togalinga koruncha ko bole minche wangonyire igana gusiga ni gintu kiri ukore togari kurwa sobolemi obolemi bwankora ile binte binge even more than ubo eshimo ubo gaiga because igaiga assembly karon karanstoro the latest turanyale wakanu tare 10 ora tare 10 nimbota bantu bale mugondo nintagete fertilizer nintagete because sometimes wako nyango kora organic farming nintagete kwa kana badari bako nkolere chigas cyane mugondo the way I desire musaro baire paka tare 10. So sometimes wako nyane gasi yuko chiko na gojo kuna kulikuna na legere stress iko nana badari batamane chiko so gari assembly
bamanya kali stress yoga tena, you know we are fighting for leadership, but leadership ni garama. So omuntu sokosone sobole mbuga bibiro kona to kubuli kyara kala kwa into politics to kunyara gutika next year na nande gati ikero kyabangina kyare bwana ntuya so ire me anati kunyara gutika but what is there ekero kolega asiye what else do you do to supplement to kada no musara to yolera ngurara njara you have to supplement something lakini asolete sobolemi wano sobolemi obu I managed to enyomba yana nagasi no bolemi eye okati eso bolemi obu na buna nyarete kwa gache nyomba eso bolemi obu I managed to get my first car eso bolemi obu I managed to do a lot of community work na onchoka na gali ese nje at least niko nyarande ndagira nguru mona kalongo cha kalonde no lenjara tili ko minyoke duka ngure na jina ta uri bituma bya na iko ne chingenda nata bagito okorara njara na koletera. So there are some people who benefited from me not through finances, because finances to gonya tano nya ko kutikero monto, but at least with whatever little I have na bongo nyara na nyara koenana. Bono nenda sobole miyobo gano matobole minobo kongu sana ngonyoro gose eri kwabekire gento gete kyabo ngiru mugondo gali mboko nkyo goche kwanyora kurwa sobole mi enyo bole mi bole igo bole like no nakore kwende bat na sibu kere ngakine na simegete ebiasi cheka isato bikabunda byonsi na tumete fertilizer ingia kabisa ngatumia kwenda pesticide chichingia kabisa, but in the long run ngera no kwero siribona my own pesticide iribona ngonyara gutumia kera na rojo ne biduka bikonde terasara iwono sajina na bori mi kwa challenges na bora simeke bituma biri eguna makonde to agasakende okurwa rabusa so lazima ndio bwibundise crop rotation. So sometimes you can crop protection. When you navigate via sigali bikaya, next time ngobeka bituma. Navigate bituma biri onye bikoba, next time navigate chingende choka. Kyana ndo okobeka ndo bituma ne chingende bumanyi bigo chibya chingende chiko sarika. Wana lazima manye ngyo kobeka kwa beka yoka. Geko nyara koba. Onye okobeka chimelo nibeka choka. Onye okobeka miongo beka yoka in its own piece of land. And kwa manyonya kwa kugenda organic kwende manyua kikotumia manyua ya ngoko manyua ya ngombe kuse manyua ya mburi ona yo kumanya pesticide na kiyoko kora ligie garlic ligie kwende pilipili ligie sabuni ngise kwa kevina ne chinyini chiana na mora na ongoli lakini ngobeke pesticide ligie kwende duka tingo nyara kutumia chini chiri morogoba so sometimes ukuri bintu bira nyara gukora nesega nako gandora asara to gosoka gusamono yeah ngorende kero kokoro bulemi to gutwara expectation inga bono na asimekire gento gete ngo bakire munanda gete na millionaire ndireke tabe buno kagerete ige go disappoint ingasime ka garlic kwende ekayam with garlic ekayam ekera over the chance kabisa it's maybe 1 point something or 2 point something very disappointing bomanya bubagata bakalisi chingombe chikali getungu kyane yonse so I was really disappointed onye ntarenge na ni mbota faith in God ona ngocha kukuna shock so you can imagine onye na mtete na wana ngo gasige tungu eke tinya gache koroba wana ona ngona kwirite mugonda gara tinya getungu ngeyo because kogore mbegu I bought 150,000 kolema kokora kere gento paka kyaro getungu ekisa umu okuburugera after 2 weeks ngita getikarara nonye kwende any weed so you can imagine for 4 months ngobe kole fertilizer you weed after every 2 weeks yakini rebuye kyabere wono wodana yekibono ayiganimbo atarundi chitani chingani yate the next minute toko na kelile ngeyo ngombe yalile Gogo bese kuriyo manyene ngombe kwa zura muchabe biranya gusene kyoko kora because maybe no what expectation because like me I was thinking bese yenkonyora
au chintakana njirase ngende bana mbaro batabwati ne sanitary bakori kweni mbaro abande kerongo tone para batandukire ne uniform kurumaga banga bwate tochi kurumaga obako bono magumukane ngeri basering se kurusi se tungu keria I can maybe spend 300 400 digaria ikindi chigenda to the other project ekikwana kwanyana tubwati kende ndoto yako imezimwa nani imezima somebody who has no good reasoning kera rubikire ng'ombe alikera tune yachakire koyiria mato orana kiasalikire wana kera kiyiria mato ali wana kiakongire mbwazo chikogasa na nanyara kwalisiri. So in farming we have a lot of challenges. So na wena toka nje na hata wasu kubekere sabu unaona uchimelo ni chiane aigani mata ngonyora 300,000 pesa kwa 50,000 ile ni mbegu ya yoga what you need ikabo zona oko igubuna wa kero what expectation ine naga siri bituma valitware nkogesa na barabu I don't know what happened bagade no mate se bitumi best twagase kayemo chiguni kwa gasiri kurugali 2.5 sacks nilicheka tu kwa sababu nilijua ni watu wangu wamekula so unajua saa zingine ukiwa public figure people take advantage of you lakini that should not put you down. Ukipeleka watu kwa shamba wakivuna unakuta mtu ametoroka na gunia moja usianze kukasirika ati ametoroka na gunia moja kwa makonya na ngoma the next time karota gete kuire gento ndebi so umuntu nawe kwa gento ase njoba kumuburia bwate and so being in leadership umuntu atana ningire kimweshimiwa tari ko ugatongo njo mweshimiwa ngugunda gatongo because I'm really spending lakini karo gutakege ntu saba tingo kolina sabonye kero ro na bongo ko na bongo mi amigo tana gaki na gaki alenge akitigamo because ni matekera ko ikire go saba lazima tokane no gwatu muchando. So in farming we have a lot of challenges. Eto kane fertilizer ya expire eto kane pesticide chiri kwa tumire they are even maybe stronger ose chiri ubikanyinga na guita makondalia ose to kane ekaro okokari kwendeka ekaro kuburuga tuburuge tin time kera bimerimbire binde bitage tikorora buna bimereire bigotaka umugondo abo musafi kirengaki so onya gogochereru wasaliri so you have to be there monitoring ana nyo tubwati abantu bale kin sina wango tabi muntu nagenda rero akerio kwende ndagererire mugondo muntu nagenda chukuri chaye osoba tabi fertilizer yebitu wana kwazi nyugona do I look for osoba tabi nabegetera kintali nabegete kwa ibuna ya nyarabega achite ya bani buna ko mutumete mugondo na achite lakini fertilizer ona nyarebe. So because you are honorable member people take advantage. But taking advantage will not make us, some of us, lag behind. We have to fight. We have to continue. Because we have to change our society. And lazima tumanyana umuntu yegera uza onkolera tena natali muntu na what feelings. Na ende na what mahitaji yayo. Ngutyo tumanyana aki umuntu na kwento gwaka nuguya. Umata tware notion ringa. Ile yagusi na tedi monka una ndirenga mugwaka no abantu. Una 150 serituko honestly speaking 150 nje no nganji ko ngisana even na nikana ngumutaka 150 kingogora onye nale ngomine etukiri umwana ngomina umwana uli ngongakane those years kibesa ngwakana 200 nsangiri chisana ngakane nyomba so you can imagine what abana gosomi wachire nje seke bari wabona na gwakane 150 ingyo kunyara bakorera no gorogoro yo bituma tego nyara kugora ne chinyeni orugera abana so no into to upgrade nese kana muntu okolika at least mo aganto matena na chagoro na bagoro kwende bituma bino ne gorogoro yemo agori ne chinyeni bikuta bigo kara utyokia gatungu anyara kuragera bali to kwati bazo ndo kuyanja mono auto guto chitigense so let us not be so greedy and so mean. Yeah bono gotiga no buremi nkinande kingao kora kerori skogaiga Eziko kwa nyara kero ndisiko so jino kwa nyangu kunaro siriko na mugono ngoro sire imagine karo kwa ndo manyira zumwe kama guta ukagali mbura ya ture kwa mesa matobe kwa buru muntu ogosuguma imagine umusu ati abuye kwa watanako gandore tiga sino na basacho kwa nyamba changete but I get the passion of the challenge of doing it oko nyango rosinde megati ile tikara tengaro si megati na to create employment nisakana no muntu uri go supply
moro wango nyarara gantu kaya gake umuntu uri okorosia konyorare umuntu uri ogopark konyorare wana ese megati my son no are na ruri in charge lakini tena nare gati tukabera gari kere gata na tianko nyomo ngino he can do his own things kana na chite school but ekara nkorosi megati na ndokonya ngoko kandi kana umuntu ogweta kurenjara na ogweta no mugati oyo mwana tena ebwata naye gachuna kunyukuri na maji kuchiabu at least wase kugwepara so it's also another it's also income nerengia niseko ni watu nana challenges kana bukulika afanya kazi na bere ngutwara kera watu aguna no mheshimiwa esina beka onye na kulikire na gutire in charge kwa ibakere gento paka the last person na ligete na begete tono gari akaoni paka vireti akaoni paka ji machine imagine akaoni ji machine 75,000 machine worth hundreds of thousands wana matoko ikakwasi nyumuntu yo nanyana jikuwa konya na gutire gasikora bune yao because I'm busy wana kagarankareta my son to be in charge so I cannot let my son is because of the challenges kero muntu naro tegemeta kagaseka go supply anyara kuragiria bana baye because you are greedy akwani lipaka ji machine andi kwa sikire gasi kwa stock kwa lile yonsi na gobekire kabero ko ukuri stock ita kama mwali kwa lipaka ji machine kwa lipaka geregento so it means there some people are not considerate tama tinega igento kilia ko salima mbinga makonye so ngoro sinde megati inekero ntata gitiko gana mugondo na jisanjira kwa nyanta gitiko gana na ne megati ju gotaka ne karansa nyumba na be konye no rotero na tenga na praise nya sawa ne ndikiane na ntongete I can also dance yeah very nicely to gospel music kia disco na kogenda wana kero na akorire ko dance ikona boko nyorura ibikaga igobe ko muskigari yani ngota kabisa yani it gives me akanyango yani gogunde nderi renewed because akaro ko praise nyasaye yana akaro ko ende kanisoka praise God inga kiende yonse because akaro ko nyires nyasaye ko rusiri lazima Mungu akuwe tumaini lako wakati wa shida wakati wa furaha Mungu akwende tumaini mate karo zine kwa ngoza una tiangane muina igo onyale so njiko kwa nyukuru negete yo chakoro sia mangana ebite birimbiri wakanya gende because ukijua mali Mungu amekutoa you live praising God you know if I give my testimony bona nazo ntali kanisa bona gane mangana yo boli mitoka na negore gasi if I give my testimony from the time I was small this is and usiri mpaka bona ndi moyo I face all challenges with a lot of courage. Because at the age of 7 years, this time my parents gave up on me. I've got this car. This also is a challenge, and it has a testimony whereby my mother thought I was dead. So yes, when I was small, people thought I was dead, but God gave me a new lease of life. Because when I you know the way it hurts me, and that's why I said I'll never compromise to do what is bad because it will grieve the spirit of God in me. Not because it's because when I reflect on my foundation and my upbringing and the challenges I've gone through in salvation and in the real life, we go compare to yes. For one, think of again to matena, again take an amocorera, even in the presence of God, it's wrong. Think I cannot shed innocent blood. I cannot go against the happiness of an orphan. I cannot deprive a widow her right. I cannot eat what is not intended for me. That is me, Joyce. One biasare biga gose bie bakery wate bangorosi ori megati yali ndoro chichi keki kokorosi wate bagwategete ko create employment getia sabantu at least abantu bande banyare konyore gento bakoira chinsobo ginga kiki yako konyire gocha kurukigo oigore biasare biga mostly njitinga tana esijinga kijina nyore challenges nabantu pia yakonyire kyara njina na otena I've pocketed maybe 10,000 from the profit or anything yabongo liko muntu amateba na kora onye kindike gotoka na bali bana onya bakunyara gwekonya I'm happy
But when it's not one because now I want it to be now good employment, a source of good employment. One I make mikakati. This way about now you let's stop. Lazima umanye what is coming out and what the production itself. It is supply ya uchukoni. Na manyinge supply nyo revestinga ni hati chere ni chiko stock because kazi bila mikakati iwezi kuwa kazi. Kia kwa janaira abafanya kazi a lot of freedom. They do what they want. So no kurubano iga my son erevona ore ese production lazima manyenga erene supplier nekiba supplier ibintu bingani abafanya kazi ori wachiko supply ile ngabaga na vile ngibanyo ara gikira nyare ko stock because one is like na bona I said I'll not stop again from my pocket bona ukabanya ko ni megatiri ona tikichiria and they restock and they pay their salaries because what I want ayoga ndane ngetuko chukwa mwana uli naraga nege ntako chukwa kando mwana wa school fees. That's what I want because ese account inochona kondera na ngolike timba digasi ningenda gali ngongaino na Joyce ngokolikira tore because wata na Joyce era tali ko compromise na into getinga weekend. So the only help I can give somebody is by you maybe uchi mkibire tunani komi mega chichoni ule nchiba stock echinda na ga chukwa koni because kwende commissioner or sekiro mugati unokoni onye guguno nyala koni just come pick bread go sell echega sirani a commission ira abantu bali bakonyera even 800 per day from the sales njebora kwa onye ne pikipiki ko ira onye ne gari ko ira njonye onye ko maide na iziko gana ne gari na mukoni imukibire tibire tagete gachioni Koresa no more accountant. From there, commission yao ayo work on daily basis umuntu commission yanda kachikwe koni. But now when you work, also go and invest. Tata na Nigeria umwe na colleagues alibambi ko ira no go choose misuse chivese. You have to invest. Onye kwanya ready go siri tuko. Yanda tumia kidogo ingine invest because hiyo kazi inaweza fika wakati katike. So go and invest. Yeah. Ono bakery no volemi nandike ndengireke ngaho gukora isikuga iga isikuga sabona iga ebintu ne binge ngokora ya chigasi ne chinyinge I do even outside catering so I do a lot of things so the things which I do not for myself but for other people to benefit yeah because I'm silent there so abantu abangi mama tine nchoko nyandoro so na babo ndena ya ntake to go fix wase na bango go fix but nkwate winjine gazi ngo kolika na go fix igari but I'll be watching because I'm the one who is there but in the real sense I'm not the one because umateka rumuntu tana unanyare bondi kire segasi ya some people they tend to misuse the chance so when you misuse the chance it didn't think of us in end so that's where sometimes we can have a silent helper. Yeah. Wana kero tuacha gantu anyoro gokorosi emati gete. Chimati chokorosi chokoni gosemichi okorosi tu kero otabwati gasinda gokora. Chimati chokonya ikine ondona tageto cha go train my groups in the county kana lengi kuliya ufadhili. So kero funding kero ya bolete wala jina nkorosi nje bwe konyo onye gocho ndine emati na yanjire. Abango batebya ganya ingo yekora. Ocho yeire gose ukaranza ngo train omanye bunana kyo nayo manya na kyo kairos na ujiko na korosi so it's two-way traffic either I give you as a gift or you sit down I train you how to do it yeah igotari nga okoyerosi wachikoni skogal no bona inzo go train na go chorosi oni skali but ese nje tinya ibona nje korosi nje biana na ngo ngorosi ida mbeke na go tachira yeah because I make a number of them na wango nyaro muntu pengine no bwato mwana kuna kwagura anse ngo tebya imati nera binchu kwabe kero mwana bwagulira igoro so I can do a lot of things I can do beadwork nice beadwork yeah this one I learned when I kana lengen sana ntabwate gas na ngokora so ikawana I'll do beadwork I can make earrings I can make bags so I can do a lot of things of which viria abantu beto nambari wanta bagwe bundisa liba bomongino ochiko gossip
ikaransa si bango eja karo si nabako ni 100 shillings and even tevye karo kubigora ese packet ye nabako biro sibe na 200 of them ese packet ile mokugura 300 shillings ye beads ye. So when you are doing this is a very good source of income as well. Nenda bokuri na igina tatina ne women repeto ekonya bagina baro si bintu binebi na bakuri ne market ngumbu abakenya bale ngumbu na bakugura konyo muntu agugura igo bibikira litali ayo beka igo bintu byeka guchiga and that's money. Toros bags, toros rags, we can do a lot of things. It is uguanje it is konyo resources. Kiara wo tikola jobs ni bote degree ya counseling but I don't use it. Wana nya ne irete kirasi paka ngize na tikira tu form 4 na bible ngasoma paka degree but wana e degree tini ko etumia unless wana kera umuntu atandika jobisi elingo mukora counseling but I don't do it professionally una dikire profession niko genda obisi ndikune maybe in a company or in a hospital kegara no gano no nyagitari gali chotana kurigore gasimba gokoa because kickback teyo. So 90 na kwa na kickback according to my faith. So inakaa tu namna hiyo. Tuiranire kogendereria omuroberio oisiku ya bisi. I told you I'm not well. So when I'm not well, so I sit, I make, this is the sign of a heart. So now this heart will come also to this side. So it will have two hearts, one here and the other one here, and then this one will be the margin. Oh, igotoriko tumba bono tagete ko original design kyoko yebekera. Ekroche dinera lengegabu. Do you mean that? Yeah, but it's okay. So now this is the pum pum. We call it the pum pum. The pum pum is where you make this. Hizi unatengeneza. Unazipitisha. Sasa kama saizi iko sababu I'll put the heart on this side. The heart will be here. So you also need to come and train you. I'm not mean. So hii sasa with the help of the crochet naingisha kwa hii shimo. Na ingine naingisha hapa. So I want just to show you briefly. So and then I'll come and tie it on this side. So instead of going to gossip outside there like that. Now my pum pum is on. It will not fall. So it's very easy. So when I have the crochet, I'll just use it to crochet all over. So you just pick. Wakati unafunga, so hii natumia a box ya kunia kupima hizi ya kufunga ndio ziweze kuwa ni one size. Unaona ni kama zote zinatoshana. So trimming it will not be very hard to trim. So also now this one nitakuja tena niwekelee hapa. Hata nitakupatia ujaribu kufunga moja ndio ndio hata ukienda ni kuonyesha mahali utanunua hii uweze kwenda kutengeneza. So this one now I'll just put it here and I pull it. So I'll just insert it here. So you see it has come out to the other side. So I'll also tie it. So those are my two pum pums. Can you try one? I see. Put this one. Yeah, you try to fix it here. So when you're doing this, unaweza kuwa pengine hauna kazi nyingine unafanya. This one you can hii so ukisema ni kuuza you can sell it even at 2500. Ikiwa hivi moja. Ikiwa imeisha hii yote. 2500. Hata kama my dear uko na ni uko na pesa. Hii kichungi, hii kichungi ni ya 600. 700. Na hizi uzi hata yani hii kazi yote ambayo nitafanya haitakuwa imepita hata 1000.
So that's your pum pum, it's on. So hizi sasa ni sasa tuko tunafanya hivi. So utakuja na zingine utafix hapa, fix hapa sasa ndio kuwa karibu. So it's very fast to make and very easy. Haitakupatia stress. So ukishamaliza pande hii. So unaona vile nafanya hivi. So hii sasa inakuwa firm. So unani badala kushinda nikikata hizi nazizungusha huku chini. Bone kerede kono noveka no ninse okonyora nabagi konyara kubwata nsebia. Bone gento buneke baba. Uso katana una bangina bali bali gari kijiji ndobwa tikende bagokora. Uso bana abanyaruka bakonyora abana nyumba. Ndobwa tikende bali bakona kugana na una penge no kuna kweyoni. Kiara bane bali bakweyoni seriously because very frustrated. Bara njero mundu kwa bata koboko. Wana mundu na karole kerubu kya bangine kerede buna karole ki women rep. Ona kire bintu nanga bana bali bakubundiswa. Ero chuba ligeri chiro. Akana ligete proposal na gote vi kaltwa chaka una na ligete proposal. Tindi geti proposal ngaguti wasambe ko mubuko na Joyce Ombasa. Na tagete na matigaki na nga mwekera nesi minga mutega ko mongina. Utakongorera no ni material. Je to nganje bese. Wane gento bago ndebina una toka ndi abangina mbabekamo tuakubita na baro baje tuakubita ebiche mongina ngoira mo yaji ko bekana bana liko. So if I told you can train me to do this njena beko bambundise te abeko bantureneti to be self reliant. A woman should not depend on the job alone, what you call a job. A woman should not depend on her husband. Imagine yasa orangiri musaje ulitomo ati mambia. Can you not survive? Naboko survive. Lakini no, let us not be dependent so much on some things. So when I'm doing this, sometimes I have a peace. Because I think I'll spend money here. Nango tena veni kwanza ndio nango kora ochopi. Oba woko beka mwango kwa sidi akake gogono. Oba iko minute nganchenki nango chobuyi. Na film onana chanera mko barasilinde saiziga uchi kwa bekali seketanda kare kwa kama nyana gataka no mweshimu kwa tagi ongete. And also I could like also young people, young men and women learn how to use your hands. Because naboka basige ndubuneke tokorara nchara. Rosi no nyine chi bag, the bags itichokola sune chi beads. Do this when you are seated idle. Mangana ibusani bongetiga, but when you are seated down you can also make money while seated down. So let us encourage each other. Let us also embrace the work of our hands and natuweke Mungu mbele. Ono basa embali skogali bachire skuru nocho muna squeeze gasi chitaiya umuntu totebe gusaikara nstegali aganyite na kinche na somerete gento gete nganyete nyore gasi eyo nkiora mbaso emikiora amwe gasi nchiyo matukaya no ntwere kala twajara chi degree tukatana tukanyite chigasi cha counseling ndochinyoreti tukamnyaka gocha kuri siasa nara byato sambire. So what you do ega likie sura nyare kwebundise trade ya magoko e trade yeri matena nesoko na tori kiri na monto you can still survive. Ega siri kwa chire kwa likiri what call a job nona baba veni unore mega iga kwende egese studio mega iga so tena ga no moelio nona emanyanga mambitori studio nabore ke unyare ishindio sira nyara kotana toko nyara kugenda office yiyo gozora nyara kujiko kali chi interview so kare kendi yonsi you need to survive. So every interview atana lazima uli what call a job liko to karanse kerasi chaka kula vacancy whatever little you get try to invest in the work of your hands. And whenever God shall bless the work of our hands. Right now is blessing you with what you are doing in Gatembe. But can you unaweza ukafungua kichwa ndio hata njoo mheshimiwa nani kwa ndio kuna kugwata maroba usinjiko na korosi megati usina korosi carpet unechi unanga hata njoo mheshimiwa for one na hii kile sina lenge gucha timbati taito but the title means nothing. Let us work with our hands. Let us work with other people who need to be helped. Wanyo musaiga tageto kumanya korosi kende gyo sina megati hata gete tigacha ngende sebekari ya nero buralia acha korosi megati ororo acha kumanya na kya kunyara kweko nyanya korosi na chi donuts. So people should not sit no kanyete no chekoli kungo katore ko kanyete gas. So ti aunto so gezi ka tori kingi tora nyara gukora so no bikoro tone ko nyara so no bikoro to karansa
ganda nyene nkeni sura nyara ukora do what you can at least uwezi kukosa hata 100 yako kwa siku nande baba veri ndongere neba abantu mbara kwa nyaba gutaka barosi detergents onye gutagete nabo muntu nabo gutaka corrosive detergent ori kebs ba certified detergent or corrosive you can also do that now corrosive na ne chemical jugo sibichi gali there are a lot of things which are in the market which are untapped people should go for them because one thing nyara watabanga there is nothing we can do. There's a lot we can do and there's a lot we can achieve if at all ntore determined wekonya nezo kana baraimba roro baraimba kunyara gutokora everything no tutapemene tu boka bokia wakonyara kende na baba tena yo mongina ninda geto kuundisa gento keteke njina ngo ku welcome anytime ochenko bundise at least and also we can share once you laugh unaongeza masiku kwa miaka yako. Thank you ndiye mono mongina Joyce omwancho morikereri ainaro omweshimiwa Joyce Ombasa akonyara kobaka gokora ekeratari ali ase obisi mbiya mono aso kobana inche korutwa gachagete omoroberio oisiko ya bisi wikana inde e weekend ninje wakabere na inche ven Moriango.